Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MDC jangka mulai konstituensi batai borlang patau. Haka kalai terik no para arjar puar, ulai thu baka jingslam ban pentrikam yak skim Jal Jeevan Mission. Haka sno mulai kaladai na du usnam arjar arway, namar baka don kajing thut nakatnat PWD bat nakatnat PHE. Ula ongru baka ni skim menta kalaya chat-chat da kajing terilang hapedeng ki atli kitnat trikam jangka sorkar jela, haka balala ban thep yaki pipe ban penpoy yak syaki shnong ki badan hapok mulai. Shu ula ong baki don gi besukwa ban penkirki yakni kakam klem datip yakas dang kakot la ko kan poin syaki tlew yeng jong ki brio haka juk opor ba taibor la kerpat yaki pat ba nong sosnong jong kamolai bakin long ki payesha bat bakin yai ap tat hadu bak kana poi haki ying kisem satang kat tu kat nepor sultanat ban yorung haka ni kadong sai siet pat bagin yo ban wan ban ai yakni ka wokadar hak bede berkekam kebangin perung hak ni ka dong apa senang nongkwar dan arteli hak ni ka segi ke pemata mengawara ka wakadar kawai kadai nak ta ke school grace care kawai ni school ni ka dong ke senang kepala syakri ni ki kena ki badan hak ni ka senang bat ki senang ke pemarjam ke baar pat kadai nak ta kani ka extra connection, connection, ya korsakari, ya ba, dah jetre dekat baka PHC, baka district council, ngilala ban penlong ya kini ka kam, nagamta ban ai, syakitu ki dong ki barang dan kam ban yo, syakitu ki blok ki barang dan kam ban yo ki bahap bukan ka dong. Kumnomi kemat bagi pai kemat cepang ko kani ka way na ki tiket clear, ka responsibility ka ba, hakmat do. Nam tak ni kicing kebakinong mulai jungi kiting ko kuma pitit banta habrok wik sinong mulai kan mau hadian bang job kum MDC haus nam arjar khat kanai ki babun ki rong badong ki rong ba sinong ki lawan ban ikendu nga ban pensngau hak bede bakani kicing don kam ka hapo ka sinong gajongi ki babun ki sinong lei ki ba lapan pau hanga kum nomi kemat ya kecing ka tingku obri ko ombam di namar bakiong ka babun ka kamay kaji ka bangi kamay kalalet sak batit tegalawara kecing perkat angaru nagabta ka ni tisukya habe de bagi kecing kurdu mapok sinong molai ki nangalam joga di gedong kilawan mat perso ha nagabta banyo extra connection nagabta ki blok ki bahap ka ni gedong namar ba ki don tangkat tukan dia ki korum korsarkeri ki badan agri kadong badang dan kamsu ban ai connection sakat tukan dia ki jaka mana kalian rong ba sinong sekretari sinong lai kendo lai kran nam takane kai ke bakas ngau ban itu ipi bang sudon dok ba ka sarkar kebe lingba ka gran ini ke bawan menta lingba ka ni 15 finance kebadan arteli ki bentah kebede ke skim ke baki ai district council kawai gede ka on tight gran kawai gede ka tight gran ka on tight gran ka bangila ban penan kam nam ta kido ki jingdan kam la gede hapo snong patau ling baki footpath kelintiat ki hapo school banyarap lane ba pinle kadong kam ngila ban le ling ba ka on tight gran kan ba ya ka tight gran pat lai khanang baik tang nam tak omba mundi but head on sanitation banyak ni kelawan ke direction nak sarkar jela bagi hap penyetre dekat bat ke PHC na beta kata bat nak beta kan ni kecing dan kam jadi gedong ngelayo banyak piliu jemut bak PHC habai dia kene ke PHC kalau jemut bala connect direct nak pipe kemut kaum kan nempoi lesai sukut tang ke pipe kaum kan nempoi nama pakan nembiang su kelintiat joko te kala jemut bagi dia kam banbu na kitab arteli ya ke bagian bu akan dikecaka baling ba kajing pelang akan diketop kajing pedut ya kini ki ling ba kini ki pat ki bang sa ai thamai menta kan kajing tu je kan long bayar reti
Kani kecing tray nam takani mde tambalik dis council ngilai karkat baka PhD namar bakalan ka direction bahabe de baka ni ka tight ground ladadan kanong nung kabenta ka panghihap ya tikhu ba PhD gidan kam man tray lang bagi sungu yaw executive engineer ubala simkia ban wandur kini krang makinong songsnong kinyo e kumbam lingba kani kor sarkari ka ka bapahu pahay banyo ban pendap nam tak kam mentang ni tu ipi nak kalian jangan lasim kia habi dia begini kombam di pilih mentah begini skim jok Greater Water Supply Scheme Phase 3 kebalayat mentah ya kini kompal ba aku akan pensau api bakam dia tang nam tak maulai kalau dia nam tak Greater Shillong mentah pilih bak cing tipai kam dia tang maulai cing tipai kini support jayau support tan lain mukra kibahap akan di Greater Water Supply Phase 3 kila yat mentah kadi kecing tipat ke joki batak kau yang suka menoi pi bakadi ke skim kamde ke bawan mentau senam kadi ke skim ke baka sarkar kelamang nadu senam arjar sipau haus senam arjar khatway lai ke work order kontraktor bakin tray tu kekam dalam sedang ke PhD bentrai kawan ke PWD ke pensangeno kau belai berpiti ya ke surak ke depan jengbit bakal apa yang kecil file FIR pra department ban nasional IP hadin Jakarta kelawan no kecil sangat ya kini ko kini ke phase 3 40 pementang itu pada akam dia benar susdang mentah benar studio mentah kini pelayu nadu sena marcar katway terus nak kata apa kami dan kecil sujumut kini kita artli ke department hati por kawan no kecil persangat ya kini syar kini ke way ke pentang ke belah kata apa habis dia kini ke skip hadin ba kini ke department kiwan sekecil jumat hadin sausnam kesawan kata ke benta ba kalau ya bet pra department ladan kam le no ekam terai ki kontraktor pa ki bateri kini ka Greater Water Supply Scheme Phase 3 ke badan berang ke sar Shillong ke bayo kini ke kontrak ki om makim tere su bentrai nakada baka dor rabung sunam arjar khatwe kami hap su bentrai ha arjar khatnyo pihak bersutu ba ya kejia lenti jok ni ko but kebaskosi kalong ba nang taruh ke sarkar kadang pampor biasa laisnam mansim ya kata kejing karai ban penkiu ya kedor jok kejing pentere ni kekam ban house na marjar arpo kawan ka approval ng government bahadir kawan ka approval ng government la direct ya berak kontraktor ke petrai berak ke sar Shillong nang takani ka Phase 3 Greater Water Supply Scheme baki haban ya tak work plan tek layat ki benta ke bade sponsor layat ke bentai joka senong molai ru ni community bakani ka kan sawan tamangan suang lepai pi ngam dia beri penbih ji pai ba banong ba bakan wan no mentah kano kam kadon la kacang kepor bakan le mentang ni tu pi dang haban dang ya kecing tipat amde tang mulai berku sar Shillong kandang mampuar sakatukan ni bakan wan gri ko bamde ta kata kadang dan kendit ke jengwit sakte po saumer pat habai de kan ni takada hapan susu ba pai ba kan ni dang sap dang kecing penwit pati saumer ngadak su asngo dang mana kini ki benai bilang dap ke forest department kadang I clearance bagini ya ki pat lingba ketika saumer ni betul ko nado nang tino mau pelang kan wan kini ko tingap dan ke mesin Malaysia nak liang pat ba kabar kidan kisinang pemulai kibam ha pada Phase 3 kibam dan nak Jal Jeevan Mission kita di kisinang kabrik kisinang mauyong Jepung mauyong rim kini ke Phase 3 kan kutang hadu po nangkwar nang tu serum kam continue kita kisinang kari kesenang kau ke bala kata apa bede bakani kecing bam yo yo ka di ke bakut entah cuki hadu mentah kita haban di nak tu sing kawa sing ke balong kawa ka ba nari tu ipi kadang kapor bak PhD ka bawat marar no su bendi kini ko ha kapor bangilet bi rong basnong berem tu kapor ba tu ni ile keren sepak kani apa ke department ko angte kani kawa kamlong su kadang kapor lay bangilet minister badan buram angte lep no mentaka moyong kamyo arbanai yang tong sudwai boleh ban selap no bakan khu itu ko menyo ban pom apa hidup tau put tetakan kawan kecil sukhia apa yang bede bakan hero dah kecil club meeting jong ai South Lake Shillong
kanong kuar, kamoyong Jepung, telang, bat kamoyong rim, ya kabanginnya keren kumno banginnya perkat lem, nakam tak ni kecing ya kabakini ki arti kisinong, ki teku, kini kisinong ni badan sini kin sayo, ya ko umling bakan ni phase 3 kaban sawan mentan dekat basyati yo. Nah kan mau bawa senam arjar kapra, kan mau senam arjar pra, agapor bailong Emily, iba founder kaji belum, Emily berim, bobam kuat play, ila persyang balik wat yang telung nang tan selong, belum persyak kini kanong kuar. Banwara namta kini ki nong senong di bedena kini katahan di bakam tam di bahap sti moyong. Tenai ketu keski ke kamla ban penulong. Dengan ngabudi ni tu kejo. Kamdon jing yang aku nomi kemat. Habang ngabudi ni tu kejo. Bangilalet ban survey biang kumtu ku mangilet hak kesnem bakilet maki ngir ilet biang. Daga bangialam langi kini ki rong bakur jo kikur ki ba ketika kendau ketika haki di kikur ki ba her. Bagila ilam ru PhD minister balit pet yang tanya cakap hadu atelong balit pet yang teko banakali yang juga department kalau ai ko order benda survey nang no kawan ke skim yang ketah tu por ni patip tambanginnya perkat lupa kan ni perkret lupa kaya ke bang sutanat pat mencem senam hadin baka mulai kerung hapo kasih spasngi kalau don roh kalenti bakala badrung ni baka jaljuan mission batsyan sayo khubor babha bala approve yang tak skim nakam taban ay tekam nang kuar kan touch lang kandiat mo kanang kuar kan touch lang balala kalayat ngin sapet bakan yarap lang bakan ni skim jaljuan le ke skim ke bandrung lut aman lek kriye ka blok 13 siya menta kala don nakales ngin sa perkat yang ni blok 11 ro bakan rung lang kaum jejau kaum telang lomone kamoyong Jepung kamoyong kin sayo ya ke jingku lingba ni ko ngala tristom kum nomi khmat kum MDC phi kinong mulai pijit yang am bangan setia haye pijit yang bangan tre nam tak apa kamiat nam tak snong mulai ngayo semua paling baki media man kini ski bapenstu bakla ke bede bakani kecing ya ski po mulai ma kham tam bede bakani jing tipat po mulai Pajba habawan kan development kacing kan wan bet kumiki pajba ngap ban sutu masin lati ya kesurok ke bampor ban yo ban tap yang ya belati nama ke haban ngam itu kendo bati haban bet haban kwinti keladan kecing syak keno banga klen bede bukan ni nang ade uru romba ke buat perkat ni haban sutu ya lede habawan kan development ni susu kencing kan don bet ngi ki paj bang hab Indonesia henry ka kam kala nang ya nama re kani ka pa mola mta la supen thame paj ba ba sayo no menta pin sayo no menta ka yeng kan ba ka su janga ngata de pada puli ba so ngatip bakani ka de scheme sya ka bala bampor post nam makan rung ban yo ban pentrekap kata ka jingwan le ko kan sawan tamba dei menta namar kade kacing ya pat dei tang mulai kaya brok we kesor ke bahak pak grita display scheme kita kana apa ba nya bandan ke Malaysia kata sem Malaysia kani ke scheme kala dili la dan lupa post nam ni community bakani ke scheme menta ka sayat bakala nang yat baka sarkar kala nang pen kre baka numdan kacing thut hak baya lenti ya kani ke scheme katu kacing hapo sang mulai lingba kani ka jingya linti tu kani ka menta kani ka kalanang ya ski kan solong bahako ski tang daki katu kani por pin sayo ki umbam di ki bakut hapo ka ying sem ka chongpi ngala tristom ban budin ya kani ka ru namar kadai ka bala slam ba ko molong ipi nama hadian bang job ngala puli bangalawat jitip ba menta kani ka project thamar ka sawan kan dawan lang berarti kan lang kecing mentoy kabakra orang tak nong song mulai detak ada apa ba wan mstu baklai kecing sya pensutu bakla bede bukan ko umbam di kebadan pok song mulai ka we syap ya pensutu baka kadena du senam arjar khatway tanah kada bukan kecing tut melaban penterkam dangla penterkam menta kidan pagi bala penkerki bentreno abet taman peni bala pan latep
kawan man na katam tip. Terengan itu ipi. Kajingya jo kecing tere kelananya kan sawan tamam de long ba pin kerki. Nam takani namar kadang la kecong bentah apa tere kam. Barhak ni kapor komentaru. Hawe de bakani ka jinot kam jo kadong. Apa kiwan persngau. Ngarong ala perkhat ngilai polis wa mde bang sunya kerki ni kamru. Bangila dakot ya ke department concern perpet. Banakali yang cuki baki ai. Yakti kaman ketika diang ban mentat sayo umbam di kebebiak. So ban aga jikubelairu yitra jeng ni cakap ha. Ibal ai suba ban bu ini kitab artili sanhajar artili kemut 10,000. Ya kebaling ba ke pelang ini ke kin sawan pat ki ka siapa ki cakap ki bagi sebu pemerintah. Te kumum di sing la trestom kat kebala banwat kilat lenti tang maya ka MDC scheme tang ngam ong baka di trestom kari ka kamram kabang la pendap nang tak kecing dan kam pai ba kameli scheme kam MDC scheme kam de trestom ya masutu kata ke sarkar ka ahangi kari kamram dengan abangan sam spi pai ba ngata kam nur ban kam bangala trestom ngonga ngala pendap ya kamram ko pi lawan pesonga ngala dibait ya ka jingyo bangala ai sepi pai ba kajing tristom tagalong ladala banora kini skim no napataw kata ta kadi kajing tristom no mar bakatay kadi kamde ka bha kadi ka baghap na liwat ngidalet sido so umru bat kat kum ka khubor ka bangatip menen ya kata skim mentala sanction nak central government bat sian sayo ko umbam undi ka bakhot te banam islam ka por sai sian ai khubulai ye phi ki no sanction ni ka dong lingba ka skim sayo ik dan ki belayo lupam ta dan ki bersayo menta bang ai ku boleh khamtam ni kinong elam snong ki bela sim kia ba nam ta kan ni kencing ka ba kan ni snong ki tengku ha beri umpam di ha beri ba kan ni scheme ka bang laura hang te po bidan san bishop fall bang tip sana panima menta sian ngin saya yo ban island no ban train no kana makatai ru kan de ka we ni kilat ki ban penkil ki snong mangkuar ka ni snong ka ba he tam menta apa ke konstitusi ke jongi kabangai badang dan kampun cing dan kam kabangai giranang ya ngai pertulan dekat kap kinang yang sedang haki bentak per now di beri belada wan persno ngai lambe direct siki he bade to department lene suministan mar pinyo snohi ngamdil bagasu batai tanah kaliang junga nabada yele lang ka jingkiar ko dan hanta lembak sno haus na marjar fulai la pai ba ibet nga ban pelong nga kumameli ngadan kecing cubu ban pen wandur ka molai kum ka model constituency ka constituency ka ban longnuk sa ki wepa kidan bun kecing cubu hangeta ya ka banadu usna marjar khat khanda ngala dep sabit ya ka perpesal ke jonga ban pelong ka molai ka model constituency susiam na kwa ba ka molai kan yo ya ka model PHC public health center ka ban long one stop shop le ka jaka ka ban kutlut tang nam tak jing kam pai ba ha ba kidan cipang cik stom na kwa ba ka molai police station kan long ka model police station ya ka bigidan ki jat kam ki ba ki pai ba kidan kam le police station ki pulit kin hapan one sport ki yang ki center ki kwa ba kan dan ka model fire service hapok snong molai nata ka cleanliness ka jing khot hapok snong molai nata solar lighting ya ka molai berkawai ka green molai bagi khot na kita scheme di banga submit nata proposal ka banga submit os marjar ka kendai tang kawai ka tanglong namar hak terpor ka wan no covid kata ka long ban siang tile sik footpath nadu na Stanley Roy hadu ang tate po lum jitem jong ka balang persetrian hate po modal bagi banyak kani ladap sanction ada isu wok adaru terena kada pa kadang dan pa kajing penbait ban siang bahai sok molai mentah kan ke skim salah ban terkam na mentah kata kata kade ka wen ki benta ki bahap kata proposal bang aga beautification of molai pinsi ki jingkala pa ba lara pi ai ngakala bangan long emily nu se marjar fly bangan ra jingkala poks no molai